финали чоруми Супер Лигаи Тоҷикистон оид ба футзал милли даставои Соро компания ва Истиқлол баргузор мегардад. Шерзод Ҷумаев нобиғаи зиндаи футзали тоҷик ҷои мусобиқаро ба майдон мебарад. Шерзод Ҷумаев яке аз серҷоизатарин бозингар дар пешнаи футзали Тоҷикистон аст. Нафаре аст ки аз рӯи ақидаи шахсии ман то ҳол ба ӯ ягон кас баробар нашудааст. Бемисл аст дар футзали тоҷик. Шахсан муқобили чандин дафъа бозӣ кардам. бовар кунед то ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ аст. Фаъолияти мураббигии худро пеш мебарад акнун ӯ ва ма аз ӯ ҷоми Суперлигаи Тоҷикистонро оид ба футзал ба майдон баровард. имрӯз шояд ки ҷом супурда шавад ба яке аз даста, амихтараш шояд ки ба Соро компания супурда шавад дар сурати пирӯзӣ. Дар силсилаи финалӣ феълан ҳисоб 2-1 ба фоидаи Соро аст ва чуноне ки медонем тибқи муқаррарот силсила то 3 пирӯзии 1 даста давом меёбад. дар сурате ки Истиқлол имрӯз ғалаба кунад, пас бозии панҷум баргузор мегардад. агар дастаи Соро пирӯз бигардад, пас баргузории бозии панҷум нолозим мешавад. яъне 3-1 дастаи Соро компания ғалабаи навбатии худро ба даст хоҳад овард. бояд қайд кард ки худи Соро 4 карта чемпиони Тоҷикистон аст. дар пештар ном дошт Лигаи Про ё худ Лигаи касбии футзал, феълан Суперлигаи Тоҷикистон ва комиссари ин рақобат Абдулло Соқиев аз паси ӯ ҳайати доварон ва футзалбозон ба майдон мебарояд. ҷоиза дастаҳо мубориза хоҳанд бурд ва якдигарро пешвоз мегиранд. футзалбозони ҳар ду дастаҳо якдигарро хуб мешиносанд, ошно ҳастанд. дар дохили майдон бошад ошногии онҳо умуман нест, чун бозии гузашта онҳо нишон дод ки дар рақобати семи финалӣ Соро компания 3-2 бар Истиқлол зафар ёфт. ҷанҷол, низо хеле зиёд буд ва ҳамин буд ки якчанд бозигарон корти сурх гирифтанд ва имрӯз дар рақобат иштирок намекунанд. Аслан талафоти кадрии Соро имрӯз бештар аст. Некрузали Маҳмадов баъси тамошобин аст. имрӯз корти сурх гирифт, барои иштирок нахоҳад кард. як талафот. талафоти дуюм бошад Идрисёров, инобар тарокуми кортҳои зард. имрӯз ҳунарнамоӣ нахоҳад кард. ба сайти Истиқлол бошад Абдуқаюм Умаров ки корти сурх гирифт, бозӣ намекунад.
бозии имрӯза расти доварон аз ҷумҳурии қирғизистон ҳакамӣ мекунанд бо сардории Чингиз Мустафоев. ёрдамчии довар Талантбек Раимбердиев аст. довари захиравӣ Наврӯзҷони Сулаймон аз ноҳияи Варзоб ва нозири вақт Эркин Мадибоев аз шаҳри Душанбе. Бо назардошти талафоти дастаҳо ҳаятҳо ба таври зайл аст. имрӯз сорокампания дарвозабон рақами 2 Хушвақт Исоев, рақами 7 Муҳаммад Раҷабов, рақами 8 Муҳаммад Шарипов, рақами 17 Самандар Ризомов ва рақами 14 бошад Насим Шарипов. голбозони ҳайати захиравӣ 76 Фирӯз Бозмамадов, 72 Муҳаммад Геревонд, рақами 13 Бахтиёр Солиев, 18 Муҳсин Муҳаммадзода, 99 Дилшод Саломов ва рақами 9 Файзали Сардоров. ҳайати дастаи Истиқлол дарвозабон ва ҳамзамон капитани даста Фирӯзбек Муродов, рақами 2, рақами 7 Шавқат Ҳалимов, рақами 14 Рустам Ҳамидов, рақами 88 Раҳмонали Шарипов, рақами 4 Арстанбек Турсунов, 13 Самариддин Шамсов, 77 Мирсаид Камолов, 12 Некрус Идиев ва рақами 5 Насратшо Исмоилов. дар силсилаи финалӣ то ҳол Истиқлол бар сорокампания дар вақти асосии рақобат пирӯз нагардидааст. як пирӯзие ки ба даст овард дастаи шаҳри Душанбе, яъне Истиқлол. дар воқеъ ҳар даста аз шаҳри Душанбе ҳастанд. дар силсила зарбаҳои пеналти буд дар ҳамон дидор 3-3 ҳисоб ба анҷом расид ва дар зарбаҳои пеналти бошад 5-3 бозигарони Истиқлол дақиқтар буданд. ду бозии дигар яке 0-1 ба фоидаи сорокампания ва дигаре 3-2 инчунин ба фоидаи сорокампания ба анҷом расид. яъне 2-1 аст ҳисоби силсила ба фоидаи соро. воқеан рақобатҳо шиддатнок ва бисёрам ҷолиб сурат меистоданд байни дастаҳо. гарчанд ки аз фазои футзали Тоҷикистон як бошгӯҳи пурқувват нопадид гашт, пароканда гардид дастаи сипари шаҳри Хуҷанд, ба ҷояш Истиқлол пайдо гардид ки муқовимати арзанда ва шадид ба дастаи сорокампания нишон медиҳад. феълан сорокампания чоркарата чемпиони Суперлигаи Тоҷикистон маҳсуб меёбад. соли гузашта онҳо дар финал инчунин муқобили Истиқлол бозӣ доштанд ва дар бозии охирин, яъне 3 бозӣ гузаронда шуд дар силсилаи соли гузашта. мисол бошад аллакай як бозӣ ба таври автоматӣ бештар гузаронда шуд, чун Истиқлол як пирӯзиам ба даст овард. натиҷаи хубеам ҳаст фикр мекунам, зеро ки дар соли гузашта агар Истиқлол ягон ғалаба ба даст наоварда бошад, имсол бошад аллакай як ғалаба дорад ва шояд ки ҳатто чемпион ҳам шавад, ки медонад. ҳамаш аз натиҷаи бозии имрӯза вобастагӣ калон дорад ки бозии панҷум баргузор мегардад ё на. сармураббии дастаи сорокампания Пайрав Воҳидов аст ва сармураббии Истиқлол бошад Александр Забирадзе, мутахассиси Гурҷӣ. дар дастаҳои пурқуввати Гурҷистон бозӣ кардааст. Александр Забирадзе таҷрибаи хело калон дорад. ҳатто як муддат сармураббии мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳам таъин гардида буд, аммо корномаи ӯ зиёд давом накард, чунки давраи пандемия буд, давраи хуруҷи бемории коронавирус. аз ҳамин лиҳоз фикр мекунам ки дигар қарордоди ҳамкорӣ бо ӯ тамдид нагардид ва фаъолияташ дар мунтахаби Тоҷикистон ҳам назаррас набуд. аммо бо Истиқлол натиҷаҳои хубро нишон медиҳаду аллакай бигӯем финал ва Истиқлол фикр мекунам бо он ҳаяте ки дорад беҳамин ҳам то ба финал мебаромад. гарчанд ки Амонатбонк ҳамисол муборизаи шадид нишон дод, аммо ӯ дар силсилаи финалӣ муқобили сорокампания бозии хубе нишон медиҳад. бибинед, ягон маротиба соро бо ҳисоби калон ғалаба накардааст. 1-0 ва 3-2. ҳар дафъа маги тафовути як гол. кубрабои олӣ дар маркази майдон. Рустам Ҳамидов гӯми дарвозаи собиқ дастаи худ зарба мезад. Рустам ро маҳкам карданд. аз тарафи рости майдон Муҳаммад Раҷабов хост ки
бо иҷроишиана меусуҳа зақи фироз шавад, аммо муваффақ намегардад. Самандар Изомов добро гум кард. Самандар Фирӯз каме хатарнок бозӣ кард дарвозабони Истиқлол. Самандар Изомов танҳо асту ба равин пеш намеравад. Насим Шарипов пас ба Муҳаммад Шарипов расо тақрибан як моҳ пеш агар иштибоҳ накунам оила барпо кард. аз фурсат истифода бурда муборакбод менамоем бозигари мунтахаби футзали Тоҷикистонро ва ҳамзамон дастаи Сороро бо ин рӯйдоди фараҳбахш ва хуш дар ҳаёташ. Парто ба ҷаримагоҳ бартараф карда шуд, ваке дар дохили ҷаримагоҳ Самандар Изомов омода буд ки бо як дастиш зарбаҷон намояд дар ҷониби дарвозаи Фирӯзбек Муродов. зарбаҷониби дарвоза сар дошта шуд. дар оғоз ҳоло дастаҳо натавониста истоданд ба таври дуруст, ба таври дилхоҳ ҳавоҳояшон ташкил кунанд. Раҷабов Муҳаммад зарбаҳои сахт ҳам дорад, иҷро менамояд, аммо ин дафъа беҳад суст бо имкон надод. Раҳмонали Шарипов ки яке аз беҳтарин муҳофизатгарон дар футзали Тоҷикистон феълан ба ҳисоб меравад ва соли гузашта ҳам беҳтарин дифоъгар эътироф гардида буд дар маросими ҷоизасупории беҳтарин бозингар. имкон дод ки осон зарба анҷом бидиҳад Муҳаммад Раҷабов. Раҳмонали Шарипов низ собиқ бозингари Соро компания аст. бештар тӯбро дар бозии имрӯзама аз Соро идора карда истодааст, монанди бозиҳои дигар. Истиқлол даъвои бештар тӯбдуракунӣ надорад. Истиқлол дар аксу ҳуҷумҳо бештар бозӣ мекард. Файзалӣ ба майдон баромада аст, капитани Соро. Файзали Сардоров гузариши зебоию метавонад пас диҳад ва худ зарба завад. Пас медиҳад Файзалӣ, аммо каме ақибтар монд дар ҳамин вазъият. Бахтиёр Солиев таваҷҷӯҳ кунед, фазои холӣ пайдо кард. Файзалӣ бо гузаштани як бозингар ақиб монд Мирсаид Камолов. Файзалӣ барои ҳамластааш хост ки имконоти хуби голзаниро фароҳам орад, аммо каме пасаш хато рафт. Солиев хуб то мехӯрад ва зарба бармегардад Фирӯзбек Муродов. зарбаи кунҷӣ. бозигузорӣ карда шуд. зарба аз ҷониби Муҳсин Муҳаммадзода, бозигари эронии табори Соро. туро дигар бора ба ихтиёрхеш бармегарданд бозингарони Соро. хост Муҳсин Муҳаммадзода ки як паси пинҳоние ба тарафи рост иҷро кард, чун ба тарафи чап ба сӯи Файзалӣ нигоҳ кард. туро боша ба тарафи Бахтиёр Солиев ирсол намуд, аммо Бахтиёр Солиев омода набуд ва умуман интизор набуд ки пас ба тарафи иҷро мегардад. зарбаи сӯи дарвозаи якун Соро ба иштибор омедиҳад Насратшоҳ Исмоилов. Фирӯзбек Муродов аз масофаи дур худаш тасмим мегирад ки зарба занад.
албатта фирӯз зарбаҳои сахт ҳам дорад ва дар корномааш голи зиёде дорад, зеро ки фирӯз як бартаре медиҳад ба даста ки худашам баробари бозигарон метавонад ки ҳунарнамоӣ кунад. Тӯбро аз даст медиҳад Файзали Сардоров. дар ҳолати чандон хуби варзишӣ нест Файзали, аз рӯи мушоҳидаҳои ман маълум аст ки камтар машқ мекунад ва фориғболона рафтор менамояд нисбат ба тамринҳо. он чолокӣ ва бозие ки Файзалӣ дорад дар умум айни замон кӯмак намерасонад ки аз голи Арстанбек Турсунов Сороро наҷот диҳад. Арстанбек аз ақиби Файзали Сардоров истода буд, аммо Файзали ӯро нахапид ва легионери Истиқлол бисёр осон тӯбро ворди дарвозаи Соро мегардонад. комбинатсияи оддитарине буд. аз кунҷи майдон партоб ба ҷаримагоҳ ва зарба тамом. бубинед ду бозингари Соро қадам пеш гузоштанд. Дилшод Саломов ва худи муҳсин муҳаммадзода. боз акси ҳуҷуми Истиқлол. Файзалӣ доварон қоидаҳои вайронкуниро ба қайд мегиранд. аз масофаи дур зарба иҷро мегардад ё бозигузорӣ карда мешавад. зарба буд. каме баландтар тӯб мегзарад. Файзали Сардоров. гузариши Файзалӣ ва аз ҷои худ дур мебарад Фирӯзбек Муродов. имкон ки ҳамларо давом медиҳад Файзалӣ. пои Файзалӣ мепечад ба тури пушти дарвоза. бахтиёр Солиев. имсол суперҷоми тоҷикистоно ҳам насиби Соро гардид. зарба сӯи дарвозаи Соро. дафъа Дилшод Саломов сар гузошт. дар финали суперҷом низ Соро муқобили Истиқлол бозӣ карда. баъд аллакай қабул дошта бошад ки ду қои асосии футзоли тоҷик маъзами дастаҳо ҳастанд. аммо ҷоми Тоҷикистон соли гузашта насиби Истиқлол гардид. яъне дар финал Истиқлол бар Соро зафар ёфта буд. интиқом ситоида шуд дар суперҷом ва акнун боз як имтиҳони ҷиддӣ дигар барои Истиқлол ки метавонад бори нахуст дар таърихи ба чандон тӯлонии худ غلوبی سوپرلیگای تاجیکستان رو به فوتبال بگردد. بورد سرعت میگیرد در نزدیکی مرکزی میدان. نصرتشاه اسماعیلov توپ رو گم نکرد. نصرتشاه این دفعه باشد به قاعده وارد توپ از پای رد بوده شد. ببینید که چقدر خوب بازی رو میخواند فیروزبک مرادov. الکی خیلی پیش برآمد و از عقبی فیضلی سردارov باعث یک محافظتگر شده بود. محمد شریپov فیضلی یک ورق شده است. فیضلی مقابلی
мирсаид камолов ва мирсаид бо хода барам ки тӯбро аз назди пӯи ӯра буд. голи дуюм аст ки файзали сардоров зид дар ҳоли 1-1 мондан муқобили мирсаид камолов аз осон фирор мешавад. метавонад ки рост ҳам зарба занад файзалӣ ё бозигузорӣ намояд. боз нофаҳмӣ байни бозигарони ҳар ду дастаҳо. на инҷо Самандар Низомов айб надорад ки зарбаи хурд Фирӯзбек Муродов, аммо инҷо зарба хурд Фирӯзбек Муродов ё на саволи дигар аст, чун дар ҳамон вазъият Шавқат Ҳалимов тела дод Самандар Низомовро. корти зарба Самандар Низомов нишон нашуд. یاددارم شخصان بازیگران این تنها آغاز رقابت است. ضربه فیضلی چندان سخت نبود. حالا تو فیضلی سردارف است. محمد شریپов باز فیضلی این دفعه خیلی بالا. این دفعه به نتیجه. одамон зиёд аллакай ҷамъ омаданд ба маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз. пеш аз оғози рақобат чанд дақиқа пешаш шумораи мухлисон кам буд, аммо тадриҷан варзишгоҳ қариб ки пур шудааст. манзарат маҷмӯаи варзишгоҳ тамоён нишон медиҳад ки дар рақобатҳои байни ҳамаи Соров ва Истиқлол як даста новобаста аз он ки кадомаш ғолиб меояд бартарӣ калон нахоҳад дошт. бозӣ нисбатан баробар сурат мегирад. ходабозӣ муқобили Насим вайрон карда мешавад. бисёр осон ва зебо ҳаракат кард ва аз Раҳмонали Шарипов фирор гардид. Самандар Низомов, Муҳаммад Шарипов каме бояд сахтар паси худро иҷро мекард дар ҳамин вазъият. бозигари Соро имкон барои Истиқлол барои голзанӣ ду дафъа пайҳам бармегардонад. хушвақт Исоев олӣ бозӣ кард. хушвақт ва нишон медиҳад ки дар набудани Маҳдӣ Мустафоӣ ҳаст нафаре ки дар ҳолатҳои зарурӣ метавонад ки Сороро аз гол наҷот диҳад. Раҳмонали Шарипов партов ба ҷаримагоҳ бартараф карда шуд. Бекмуродов зарбаи ӯ ва бо як расиши худ Насратшоҳ Исмоилов тӯбро сӯи дарвоза равон кард. хело хатарнок буд ҳамин ҳова. бубинед ва боз ҳам хушвақт Исоев нақши калон бозӣ дар бартараф кардани ин ҳамла ва метавонад ки гол шавад.
اینجا خود ویرانکنی بود یا نه؟ چی اشاره میکرد داوران؟ بله گل 0-2. ضربه میزند شوقت حلیموف، نصرتشو اسماعیلوف، دو نفر رو قبیده ایستاده بودند، سمندر نظاموف و محمد شریفوف. از بین اونها یک علاج کرده رفته پای خود رو اندک رسون و این هم کفایت گردید برای حساب رو 0-2 کردن. فیضعلی خواست که همش خودش شغل کند، اما فوتزال بازی انفرادی و تنهایی نیست. فیروز بکمرودوف باید بازی ویران شده است، زود توپ بازی در آورده شد. ضربه از مسافه دور از جانب نیکروز ایدیف به نتیجه. گزارش از کنار بسیار خوب، باید گل شود. نه، برمیگردد فیروز بکمرودوف. حالت تازه صرف 1-1 بود. پای هم سه بازیگرانی استقلال میافتند، شوقت حلیموف و کارتیزر و بختیار سولیف داده شد. او بختیار سولیف همه را جلب کرد، اما جنبستی هجوم از جانب دلشاد سلاموف در سطح ضروری نبود. بازیگزاری اولی با محسن محمدزاده و باید که در اخیر همه رو حل میکرد دلشاد سلاموف. دو بازیگرانی سورا کورتیزر دارن، دروازه خالی است و دروازه رسانده نمیتواند توپ رو بازیگری سورا بکمرودوف خودم دو برآمده بود. پس خطا اجرا می‌نماید نیکروز ایدیف با نصرتشو اسماعیلوف. محسن محمدزاده پرتابی به جریمه‌گاه سرخفته بود، قریب بود که از پویی رستم هم می‌رفت توپ سوی دروازه میرفت. ضربه کنجی کار کرد سورا، فشار رو جدی‌تر می‌گردد پس از اینکه حساب 0-2 گردید. محسن محمدزاده پرتابی نوبتی او یک ضربه سخت و محکم اما خیلی بالا. بسیار مشکل دست می‌یابند حمله‌ها برای دسته سورا، اگرچه در آغاز رقابت پیوسته در طول سورا بود، این زمان اونها در تشکیل کردن کامبیناسیون همچنان موفق نیستند. معلوم است که با انگیزه بلندتر و آمادگی جدی‌تر به این بازی برآمد دسته استقلال، اما تجربه سورا می‌تواند که نقش خود را بازد. فیضعلی پس به کنار سلاموف، محسن محمدزاده از پا افتاده شد محسن، اما دوباره خاموش می‌مانند. سلاموف ضربه جانبی دروازه و برمیگرداند این ضربه را فیروز بکمرودوف.
از کجای میدان بازیگزاری کرده باشد فیضلی. ضربه سختی و ببینید که اگر گل بشد میتونیم بگیم که یکی از گل‌های زیباتر این موسم رو دیدیم یا نه. ضربه سختی فیضلی از مسافت دور یگان چیزی ناگزیر نیست. همه گل میدونند هنری رو، اما توپ هوایی رو با پا درست قاپیدن بسیار مشکل است از لحاظ تکنیکی. محسن محمدزاده چقدر زیبا بازی کرد در کنار. سلامov پس با فیضلی ضربه در کار است اما با رو محکم کردند. صد گذاشته شد با پرتاب محسن محمدزاده. باز فیروزبک مرادov توانست که برگرداند ضربه خطرناک را. فیضلی یک ضربه کنجی دیگر آنها کار نکنند. محسن محمدزاده برای همه توپ ها میخوبند، برای همه توپ ها صد میگذارند، مانع ایجاد میکنند بازیکنان استقلال، اما با یک مقصد توپ به دروازه نرسد. تلفظ میگیرد الکساندر زابیرادزه سرمربی دست استقلال. بذارید از اشاره لبهای بیرم وحیدوف من دقیق فهمیدم که چی گفت. کلاتون رو کار فرمایید. عکس هجومی استقلال لکن خطرناک نیست. بازیگران سر برگشتن به موقع خود. فیروزبک مرادov فشار آورده میشود بعد محافظتگرانی استقلال. فیضلی نشاط سلامov از طرف چپ پیشنهاد است از سوی محمد گریوان. سال گذشته در بازی سومی یعنی محمد گریوان گل پیروزی رو به ثمر رسانید. خود بازی ویران گردید 100%. اینجا طلب میکرد کارت زرد رو فیضلی سردارov و درست هم هست این کارت. این مجازات اساسناک است زیرا که احتمالاتی برآمدن یک بر یک بود برای فیضلی سردارov با فیروزبک مرادov در روزبانی استقلال، اما از پیراهنی و قپید بازیگر استقلال. رستم حمیدov معذور بود نفری که با قاعده رفته است. فیضلی بازیگوزاری کرده میشود. اونجا باز افتیش است از جانب گریوان، اما داور نه اینکه قاعده ویران کنه بلکه اوت نشان میده. پس از آن که استقلال گل دومی خود را زد جذابیت بازی کمی خاموش گردید، چون که اکنون استقلال دیگر آنقدر هوسمند نیست برای زیاد پیش هجوم کردن.
бартари доштаашонро нигоҳ дорад кифоя аст. Файзалӣ чӣ қадар зебо аз байни поёи рақиб тӯбро мегузаронад. агар имкон бошад коргардон ба мо наворҳои оҳиста кардашудаи такрор нишон медиҳанд ки чӣ қадар осон Файзалӣ тӯбро аз поёи рақиб гузаронд. 1-1 зарба ва нагова мешавад. бармегардонад хушвақт Исоев. ҳане буд ки хатои вазнин анҷом бидиҳад муҳаммад Еревон. тӯбро тӯҳфа кард ба рақиб. муҳаммад Шарипов. бози муҳаммад чандон назар аст нест дар ҷараёни бози имрӯза. Рустам Ҳамидов истифода бурда тавонист аз имконоти беҳтарин. Файзалӣ бо муҳсин муҳаммадзода бозӣ мекарду. бозӣ Самандар Ризомов ҳам чандон имрӯз дар сатҳи зарурӣ нест. дар сатҳе ки худи ӯ бозӣ карда метавонад гем дар он барои сурол то ба ҳол ягон нафар нест ки тавонем ки таъриф намоем. нисбатан кӯшишҳои Файзалӣ Сардоров бештар ба чашм мерасад. ба мо падари Самандар Ризомов нишонда мешавад. тамошобинони азиз, собиқ футболбоз Назиршор Ризомов дар дастаи сада бозӣ кардааст ва байси мураббӣ ҳам кор мекунад. сармураббии дастаи душанбе 83 буд. ӯ имрӯз дар толор аст. асадшоҳ исмоилов бозигузорӣ карда мешавад. фирӯзбек муродов. ман қайд карда будам ки ҳамин гуна бартарӣ медиҳад ба дастаи худ. фирӯзбек муродов ки хеле дур мебарояд аз ҷои худ ва бозӣ карда метавонад, яъне иштирок мекунад дар комбинатсияҳои дастаи худ. муҳаммад Шарипов тӯро дур сар медиҳад. муҳаммад Партоп бартараф карда шуд. зарбаи Файзалӣ боз ҳам дақиқ нест. зарбаҳои мустақими бозигарони Соро компания имрӯз хело кам ҳастанд. ва ман гуфтам ки Назиршор Ризомов дар толор аст. дар бари ӯ падари муҳаммад Шарипов нишастааст. як ниҳояти хуби голзани дигар дошт Истиқлол, аммо то ба стони дарвоза бархӯрд. Мирали Шарипов аст дар маҷмӯаи варзишӣ. аз пӯи муҳсин муҳаммадзода тӯпандак расид ва ба стони дарвоза бархӯрд. 100% метавонист ки ҳисоб 3-0 шавад.
дарбасои дарвозаи хушвақти соев хушад саросима орту бурӯабозӣ медарад. аммо ҳоҷат ба саросимагӣ оло нест. танҳо қисми аввали бозӣ аст. бештар аз 5 дақиқа дигар аст барои бозӣ кардан. 5 дақиқа вақти тоза албатта. яъне ки ҳар дафъае ки тӯб аз майдон берун мешавад вақт маън мегардад. تعقیب می‌نماید ارسلانبek турсунов محسن محمدزاده‌ро. дарвоза холӣ буд. тасмимам чунин дошт файзалӣ ки ба дарвозаи холӣ зарба занад. Сардоров пас ба Канор. зарба куҷост? баргардода мешавад ин ҳуҷум. акнун акс ҳуҷуми Истиқлол. Насратшоҳ Исмоилов. агар пас мегузашт Истиқлол метавонист ки боз як ҳуҷуми хатарноки дигар ташкил намояд. пас аз Канор аз ҷониби Муҳаммад Шарипов чандон мувофиқ набуд ба тарафи Муҳсин Муҳаммадзода. зарба ҷониби дарвоза ноаниқ аст. ба тавониста истоданд дақиқ расонанд зарбаҳои худро ба дарвозаи рақиб. бозигарони Соро зулфиқор пайравоҳидов танаффус мегирад. бояд фавран чизеро ислоҳ кунад дар бозии шогирдони худ. бисёр муҳим аст ба Соро ки бахусус дар қисми аввал ҳар як гол занад. ба ҷои дарвозабон бозингар акнун медарад ба майдон Бишод Саломов. дарвоза холӣ аст. барои чӣ чунин тасмим гирифта шуд барои ман мефаҳму аст оло барвақт аст. Сардоров Саломов пас ба Муҳсин Муҳаммадзода.
علی سردارов партов ба ҷаримагоҳ. маълум буд ки мехост ба сӯи Бахтиёр Солиев тӯбро осояд ин бозингар, аммо тӯб ба Бахтиёр намерасад. ҷамъи зиёди бозингарони Истиқлол буд дар ҳамон тараф. Саломов, Муҳаммадзода, дароза холӣ аст. хал мерасонанд ба Фирӯз Бекмуродов. бозингарони Соров ва ниҳоят натавонист ки зарбаи худро анҷом медиҳад. муаллақ тӯбро пеш партофт. зарбасӯи дароза ноаниқ. барои чунин таваккал кардааст аз Соро, нофаҳмо аст ростӣ. ҳоло вақт ко кифоя аст. як қисми дигари бозӣ аст. пеш аст ду голро ҷумрон кардан дар футзал чандон кори мушкил нест. агар албатта бозии хуб нишон бидӣ, боз хабар расонида мешавад ба Фирӯз Бекмуродов. аллакай ба ҷои худ бармегардад Дилшод Саломов. Саломов пас ба канор ба Файзали Сардоров. Муҳсин Муҳаммадзода начамен хуб зарбаи худро иҷро кард. бояд ки каме ба қавле меҷиқи тӯбро барои пастар рафтани он. буриавал дар чанд дақиқаи охири Истиқлол ба ҳуҷум мегузарад. зарбасӯи дароза шувақт Исоев хост ки монанди ҳамкасбаш Фирӯз Бекмуродов рост ба сӯи дароза рақиб зарба анҷом бидиҳад, зеро ки Фирӯз Бекмуродов пештар баромада буд. аммо хеле паст тӯб рафт ва барои муҳофизатгарони Истиқлол бемушкилӣ тавонистанд ки ин зарбаро баргардонанд. Файзалӣ, Дилшод Саломов, Сардоров. тӯб аз пои Файзали Сардоров аз майдон берун мешавад. сонияҳои ба шумор мондааст то анҷоми қисми аввали рақобат. партов ба ҷаримагоҳ, тӯб ба сутуни дароза бархӯрд. қариб буд ки Соро ба ду голи сардашт бо як гол ҷавоб мегардон. бубинед бори дигар дар навроҳи такрор Дилшод Саломов пас ба канори чап медиҳад. аз ин ҷо муҳсин Муҳаммадзода партов иҷро менамояд. аз пои бозингари Истиқлол тӯб ба сутуни дароза бархӯрд. ва ин тариқ тамом қисми аввали рақобати чоруми финалии силсилаи ниҳоии Суперлигаи Тоҷикистон ба футзал миёни Соро ва Истиқлол бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи Истиқлол ба анҷом мерасад. буро дар пеш як нимаи дигари бисёр бозии ҷаззоб интизор аст. бовар дошта бошед ки Соро тамоми кӯчиро ба харҷ медиҳад ки дар ҳамин бозӣ ҳамаро ҳал намояд. аммо Истиқлол бошад тамоми кӯчиро ба харҷ хоҳад дод ва аллакай заминаи хубе ҳам барои ин кор гузоштааст то ки бозии панҷуми финалӣ баргузор гардад.
امیدوارم عبدالرحمن علی شریفov برای این پاس. بختیار سولیف در 3 دقیقه آخرین 4 دقیقه 4 دقیقه آخرین قسم اول байрам واحدов با جای دروازه‌بان بازیگری پنجم رو در آورد. بسیار خطرناک بود، اما البته احتمالات صرف گل سوم هم بود، اما در نتیجه فشار خود هم سورا گل زدن نتوانست. برای این حساب 2-0 رو حاصل شد. از کنج میدان محمد شریفov، محسن محمدزاده پاس به کنار راست میدان سلامov، ضربه و میدونید کامبیناسیون اولیجانوف بود. واقعا چقدر خوب فریب داد رقیب را. محسن محمدزاده به نقطه 6 متر حرکت کرد، توجه و دقت دو نفر را به خود جلب نمود، فضای خالی پیدا شد و توپ را به اون طرف روان کرد. بختیار سولیف و محمد شریفov باید که ضربه بهتر میزد، باید سخت‌تر ضربه خود رو اجرا میکرد. پرتاب به جریمه‌گاه، باز یک ضربه دیگر خیلی بلند و نوانی دور میرود. شاخصوف پاس با بختیار سولیف، قلوب فیضلی باید به کپتان خود بازی دارد. سورا نفر بازیساز در این زمان محمد شریفov و محسن محمدزاده هستند. گل چهارم میشود یا نه؟ معذرت، گل سوم. نه سوم میشود، نه چهارم. ضربه واقعا هم بد اجرا کرد ارستانبек турсунов. در حالت خود تنها یک بازیگر خارجی دارد، استقلال خلاص اینم ارستانبek турсунов است. ای زمین کار کرد توپ مصطفی میگفت دور سر داد. پرتاب‌های کنجی یگان سود گرفته نمیتوانند به بازیگران سورا. الکساندر زاویرات را ببینید که خود را خم کرده، فعلا نشان میده به شاگردانش که در کجا باید موقع گیرند. فیضلی سردارov در مبارزه با اسرائیل اسماعیلوف موفق گردید. فیضلی ضربه یو راست با پایهای رحمت علی شریفov. فیضلی باز یک ضربه دیگر، این دفعه صدرگذاری از جانب بازیگر استقلال دیده میشود. ارستانبek турсунов نکن باید کمی بازی رو خاموش کنند فوتبالبازان استقلال. گزارشی بسیار زیبا از کنار، پاس به نصرتچو با تو باید پاس بداد به کنار چپ، اونجا ارستانبek ایستاده بود.
میگه بهترین گلزنی برای خود فراهم ساختن بازیگران استقلال، اما در فرجام حمله یک ضربه خوب زده نشد. محسن محمدزاده با توپ است و ضربه کنجی کار میکند لگنر ایرانی سورو. آوت زده میشود توپ 3-1 است. عکس هجوم میگذارد بازیگران استقلال یا نه؟ ارسلان ترسونов 2-1 پاس بسیار خوب اجرا کرد، اما بسیار خوب خوند نقشه های رقیب را. بختیار سالی و پای خود را گذاشت. بختیار سالیف از اشتباه رقیبان درست استفاده بوده توانست. فیضلی توپ از پای ربوده شد با کوشش دست جوانان. نصرچو اسماعیلов، نصرچو با توپ ضربه او راست بعد از دانی دروازه‌بانی سورو. فیضلی سردارов نمیتواند از رقیب فرار شود. خواست که از یک طرفش توپ را گذراند از طرف دیگرش با اصول زیبا حرکت نماید، اما خودش افتید و همزمان فیروزبک مرادov هم دور برآمده بود. برای این به نتیجه بنجا نخواهد نیابتی سورو. شریپov، سردارov، بازیگران را عوض میکرد پیرو در میدان. نکن تمامی تلاش استقلال برای نگهداری حساب است و همون برتری که آنها به دست آوردند. فیضلی سردارов پاس به کنار گیراواند داخل رو تعقیب کرد. رفتار همین قرار داشت که مسافر شد لگنر ایرانی تباری سورو. ضربه جانبی دروازه سوی محمد رجبов دقیق نیست. فیروزبک واقعا هم دور تو روی پارت کرد، اما دقیق. برای معلومات فیروزبک مرادov سابق بازیگر منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان با فوتبال است. از فوتبال کلان سر کرده است. فیروزبک مرادov مانند بسیاری است نفرانی که زمان در میدان قرار دارند. یکی از دروازه‌بان‌های امیدبخش هم به حساب می‌رفت، اما در دنیای کارنامه‌اش فوتزال را انتخاب نمود. در فوتزال هم رقمی یک داشت. این دروازه‌بان اساسی منتخب تاجیکستان و فوتزال ما از فیروزبک مرادov است. گریواند پاس با فیضلی گریواند با پای چپ ضربه میزند، اما خیلی بلند. دعوا دارد رحمت‌الله شریپov سوی
یکروز ایدیف که با پاسی خود در وضعیت مرکب گذاشت او را هم دستش باید خوبتر بازی میکرد یا خود به نفر اوزوتر توپ رو ارسال نمود. Rajabov то кадом андоза набудани ду бозингарон таъсир расонад ба бозии сурухато қазоват кунед агар тамошо карда бошед боҷои қаблиро. якрӯз али маҳмадов ҳам бозингари асосӣ аст, идрис ёров ҳам бозингари асосӣ аст, аммо идрис монанди давраҳои пеш он қадар дар ҳолати хуб нест. назар дорам ҳолати варзиширо. пасиши ту ба дасти бозингари Истиқлол ба қайд гирифта шуд. вазъияти стандартӣ Файзали Сардоров бозигузорӣ карда шуд, зарба ва на гол нест. ту аз бари сутун гузаштааст. фиреби чашм буд, дар назари ман гуфт ки гол шудааст. вақте каме бо диққаттар дидем мушаххас гардид ки на гол нест. пас ба канор гиревон партов ба ҷаримагоҳ. якоти баҳснок иттифоқ афтод дар нимои майдони соро вақте ки Файзали Сардоров афтида буд. аллакай мураббиёни соро ҳам ба майдон мебароянд. фаҳмо аст ки онҷо воқеан появаронкунӣ дағал буд. сараввал инҷо ҳар дуашон инҷо фаъол буданд. بدانید با اورنجی دست سراما فیضلی زد شوکت حلیموف رو. پس از شوکت حلیموف جواب گردانید. فیضلی برای کارت زرد راضی هستم که درست است، اما با فیضلی سردارف هم نشون دادن در کار بود، زیرا که برانگیزنده انا همین نظام ما از فیضلی سردارف بود. در نوارهای تکراری این چیز خوب مشاهده کردید. اما ضربه شوکت حلیموف نمایان بود با چشم. متاسفانه آدمانی که در خود طلاق قرار دارند در از خود اکرانهای نیست ندارند که نوارهای تکراری دیده توانند. پویغه چولی از جانب نکروزیدیه مبارزه شدید در کنار صورت میگیرد. партов ба сӯи Насратшоҳ Исмоилов. воқеан ҳам Насратшоҳ давоми як соли бисёр хуб рушд кард. зери роҳбарии Александр Дабирадзе бозиаш ҳам беҳтар гаштааст. ин чиз эҳсос мешавад. باز با مواقع خود برگردند بازیگران استقلال. هجوم نوبتی سورو شروع می شود. سمندر ریزوموف، محسن محمدزاده، اکنون دوباره یک است میتواند که پاس به کنار بدهد. نصرتشاه اسماعیلوف اما اجرایش بهتری پاس ضرور بود.
файзали сардоров аз канори чап ишот саломов тубро ҳо медод ба тарафи муҳсин муҳаммадзода топ хӯрда муҳаммадзода зарба иҷро менамояд аммо дар ин вазъияти мушкил табиист ки дақиқ тубро расондан осон набуд. бозӣ давом меёбад. расо ними вақти қисми дуюми рақобат пушти сар мешавад, яъне 10 дақиқаи аввал 10 дақиқаи дигар мемонад. дар ташкил кардани комбинатсияҳо истиқлол дер роз аст ки муваффақ гашта наметавонанд ва умуман камтар онҳо ҳуҷум карда истоданд. ва ман дар оғози гузоришам қайд карда будам ки нақшаи асосии истиқлол бозӣ кардан дар аксу ҳуҷумҳо аст. باید قید کردم مشاهدین عزیز که در مرحله نیم نهایی سوپرلیگا یعنی که برای برآمدن به فینال استقلال و سولو کمپانی دسته‌های استرافشان و امانت بانک را شکست دادند. سورو با امانت بانک بازی داشت. استقلال باشد با استرافشان. Турсунов رو فشار میارن بازیگران سورو. توپ رو از دست داد فیضلی سردارов، رحمت‌الله شریفov، رستم حمیدov. باز توپ رو برمیگرداند رستم. گوریزه شدید جریان دارد در مرکز میدان. روزبek مرادov پرتابیو. арсланбек турсунов توپ رو ما کرد. میگه پاسی مشکل رو بعد که با پشت پایش توپ رو به رستم حمیدov میگذاشت. арсланбек نباید ضربه میداد در این وضعیت. این پرتو پیشگویی شونده بود، زیرا که در داخل جریمه گاه تنها بختیار سولی فرستاده بود از ضربه سورو و طبیعی است که توپ به همون فراوان میگردد. همون طرف رو محکم کردن بازیگران استقلال و این طریق تمامی خوف و خطر برطرف گردید. الان این وسط به طور که خطرناک شود. 1 بر 1 رستم حمیدov ضربه او بالاتر و کمی بدطرف توپ رو روان کرد. بهترین شانس داشت رستم حمیدov این زمان. اما ببینید که در یک قسمت میدان حالت 1 بر 1 است، در قسمت دیگر شد جنگ و جنجال.
дилшод саломов ва мирсаид камолов ба якдигар бархӯрдан тафтиш буд ва дар ҳамин вазъият баҳс онҳо иттифоқ афтод. ҳамидов маълум буд ки аллакай зери таъқиби ҷиддӣ аст, барои ин беҳтараш афзалтар донист тӯбро ба аут равон кардан. муҳсин муҳаммадзода аз рақиб гузашта наметавонад. муҳсин зарба ҷониби дарвоза бармегардонад бекмуродов. бисёр имконоти хуб фароҳам оварданд дар ин замон бозингарони соро, аммо дар фарҷом зарбаи беҳтар ва сахттар дар кор буд. на ин ки бекмуродов, балки рустам ҳамидов ин зарбаро баргардондааст. барои ором кардани мирсаид камолов довар ба ӯ корти зард нишон медиҳад. ду дафъа аст ки низо дорад ӯ бо бозингарони соро. ҳам афтонид муҳсин муҳаммадзодаро ва ҳамин илова бар ин даъвои зиёд дорад ин бозингар. саломов муҳсин муҳаммадзода наметавонад ин нафар фирор шавад бозингари эронӣ. бахтиёр солиев солиев як бар як бо шавқат ҳалимов буд. файзали сардоров солиев бо пои чап зарба мезанад. уман хатарнок нест. ҳолатро хуб идора карда истодааст фирӯзбек муродов. дар футзал гуфтан мумкин аст ки вақтро кашолат боистод аст бозингар, зеро ки вақти зинда истифода мешавад. солиев солиев тӯбро ба нишод саломов равон мекард. саломов аз раҳмонали шарипов гузашта наметавонад. дар он кори осон нест. солиев дар дохили ҷаримагоҳ муҳаммад шарипов аст. берун аз он файзали сардоров аз тарафи роҳ кушад саломов истодааст. файзали зарбаи ӯ боз ҳам ноанид. файзали дар оғози қисми дуюм комбинатсияҳои хуб ташкил карда дар бозингарони соро, аммо дар идома монанде ки бозӣ дастан мазмуни худро гум мекунад. ту бо пои бозингари маъз соро дуруст қарор мебарад довар. фирӯзбек муродов зимни пас ба иштибоҳ роҳ дод. акнун вақт ки кам мемонад, ба ҷои дарозабон боз нишод саломов бозӣ медарад. яъне ки 5 бозингар аст акнун дар ҳайати соро компания. дароза холӣ аст. фирӯзбек муродов зуд зарба иҷро менамояд. андак баландтар қариб буд ки гол занад фирӯзбек муродов. ман хотиррасон шуда будам ки ин бозингар нафаре аст ки дар корномаи худ голҳои зиёд задааст. ва танҳо аз дарвоза ба дарвоза вақте ки дарвозаи рақиб холӣ аст, балки аз рафти бозӣ ҳам
ضربه خیلی سخت داد فیروز. برطرف کرده میشه این هجوم. فیضلی او رو با گریوان میگذارد. به سردارف پرتاب جریمه گفت فرصت برای گلزنی و با پای خود درست کرده. این ضربه رو برمیگردد شوکت حلیموف. دروازه پورا خالی بود. محسن محمدزاده وظیفه جانیش بود اینجا گل زدن، اما آن مانعی که تشکیل کرد بازیگری گل. دروازه با دروازه گل میزند اکنون فیروزبک مرادov. دلشاد سلاموف میتوانست که برگرداند این ضربه رو 100%، اما پایهایش مانند که پیچید و گل به نام دلشاد سلاموف قید میگردد. برای چی؟ این هفته گل نیست تماشاگران عزیز. به گل توجه کنیم. خب ضربه چندان خوب اجرا کرد فیروزبک مرادov. از نزدیک پایهای دلشاد سلاموف توپ گذاشت. من مطمئن هستم این خود گل نیست. این گل به نام فیروزبک مرادov باید ثبت شود. 0-3. چی فکر داره تماشاگران عزیز؟ شانس دارد سارا امروز یا نه؟ فیضلی ضربه اجرا می‌نماید. دروازه خالی است. نه نتوانستند ضربه اجرا نمایند بازیکنان استقلال. فیضلی ضربه فیضلی با پای چپ معلیق و زود برمیگردد بازیگرانی سرو با خط دفاع. تنفس گرفته می‌شود از جانب الکساندر زابیرادزه. بودگری علامین نوار تکرار شاید که فکر من کمی تغییر یابد. اگر توپ خطا رفته ایستاده باشد و دلشاد سلاموف با راسش خود دقیق سوی دروازه روان کرده باشد پس هفته گل است. کامبک است 3-0. کاری غیر امکان نیست در فوتبال. بیرام وحیدov در چی فکر باشد در این زمان؟ فیضلی حرکت بهتری داشت این زمان گیراوند برای ضربه اجرا کردن، اما چندان خوب پای خود را گذاشت. فیروزبک مرادov باید باشد شکایت دارد که خطرناک پای خود را برداشته بود بازیگر ایرانی سارا. دلشاد سلاموف انتظار شد فیضلی سردارف.
муҳаммадзода, Саломов пас ба камероси майдон Файзалӣ. аз байни бозигарони истиқлолро равон кард Файзалӣ бо мақсаде ки онҷо кушода шавад Муҳсин Муҳаммадзода. дигар хуб нафаҳмиданд бозигарони Соро. ҳамин тариқ ҳуҷумашон бо натиҷа хотима ёфт. Сардоров Гиревон инҷо мебинад ки аз наздаш бозингар аст, аммо боз ҳамон сӯ зарба иҷро менамояд. Сардоров пас ба камери рости майдон. Фирӯз Бекмуродов боз як голи дигар мезанад ё на? На. О дар охирин рӯза ягон нафаре набуд ки ду гол зада бошад. ҳар се бозигарони Истиқлол як голи заданд. феълан бо дидани бозӣ аз ҳама шонси бештар ба гумонам аз Фирӯз Бекмуродов дорад, зеро ки дар рӯзаи Соро холӣ аст. Бекмуродов бо зарба бармегардад Файзалӣ зарбаро. аммо чӣ шуд зимни афтиш пои Файзалӣ Сардоров тоб хӯрд ё ту ба рӯи Файзалӣ зад ва доварон хаёл карданд ки шояд зеро то ҳади сахт ки ба ҳолати беҳушӣ оварда расонад Файзалӣ Сардоров. Шарипов ба иштибоҳ Муҳаммад Шарипов пасаш хато рафт. расо 2 дақиқаи дигар аст то анҷоми рақобат. 2 дақиқа вақти зинда албатта. 3 гол задан имконпазир аст. дар таҷрибаи футзал чунин бозиҳо зиёд иттифоқ меафтанд, аммо дар ҳамин бозӣ мешавад ё на, гап сар ин аст. дигар ягон нияти голзанӣ надоранд бозигарони Истиқлол. ҳар сӯ задал мегирад тӯбро аз ҳамон ки дуртар аз ҷаримагоҳи худ. дигар умеде наемонад ва фикрам 1 дақиқа 3 гол кам бовар меост. Саломов партоф ба Файзалӣ Сардоров ту ба тири дарвоза зад пас аз зарбаи Файзалӣ. ё мутаваҷҷеҳ мешавем. бале омад накард воқеан дар ҳамин вазъият ба Файзалӣ. хода бузда ғалла вайрон гардид муқобили Фирӯз Бекмуродов. сахт азият мекашад аз дард Фирӯз Бекмуродов. инҷо медонед аз суди
جلوی بازیگران خوب دیده نشد که توکل بازی سخت با پای او زده است. فایز علی سردار در این هم فهمید بود که میخوان با پای راست زد او یا نه. رحمدالله شریپов افتاد است با همناسته خود با رستم حمیدов که زدن در کار است توپ رو هر سو نگاه داشتن ضرور نیست در نزدیکی جریمه گل توپ رو اداره کردن هم در کار است. میگوید زن یعنی باز نشون میدهد نیمه میدانی رقیب. غمگیرند مخلصان سورون و میدونید تغییرات در هیئت استقلال با جای فیروز بکمرودوف صمرالدین شمسов با بازی در آمد. امیدوار میشویم که اوسبی فیروز بکمرودوف از حد وزنی نباشد تا که اگر در این بازی دیگر بازی کرده توانسته باشد هم در بازی پنجم حتما اشتراک کند، زیرا که خودی دسته ای خالی بود که بازی گل دیگر زده شد به دروازه سورون. پیش از سلسله فینالی سورون را در زمان ایرانیش ترک کرد مهدی مصطفایی. تفاوت بسیار کم ارزو می‌گردد البته رفتنی و اکنون اگر پیش از بازی مهمترین اگر فیروز بکمرودوف توسعه بردارد چقدر تاثیر رسانده باشد در بازی دسته به شک تاثیر کامل خواهد رساند. اما بازی صمرالدین شمس رو من زیاد ندیدم، برای این چیزی گفتن نمیتوانم که به کدام نیروی دروازه‌بان خوب است. باز یک گل دیگر، بله 4-0 دیگر تمام. رحمدالله شریپov گل میزنه تماشاگران عزیز. برای همین اشتباه مجازات میدهد مفسدگر استقلال سورون. ثانیه آخرین و تمام 4-0 میتوانیم ثبت نماییم در بازی چهارم فینالی و در بازی پنجم باشد ما را فینالی واقعی انتظار است. تمام تماشاگران عزیز ختام یابد رقابت 0-4 کلانترین پیروزی در سلسله فینالی سوپرلیگ امسال. پیشتر یگان دسته با برتری بیش از یک گل پیروزی به دست آورده بود. بازی اول 1-0 بود، بازی دوم 3-3، بازی سوم 3-2 و استقلال امروز باشد با برتری خیلی کلان بر سورون کمپانیا ظفر می‌یابد 4-0 و ما را یک فینالی حقیقی در پیش انتظار است. فینالی پنجم. اگر چی سال گذشته در سوپرلیگ در فینال دسته ها رو 3 بازی کفایه بود برای معین کردن غالیب و هم سورون گشت، امسال همه 5 بازی پیش بینی شده برگزار می‌گردد. تماشاگران عزیز در اینجا گزارشی مستقیم ما از مجموعه ورزشی کمیته انداز به انجام می‌رسد. مهربان کشور بودم که این بازی رو برای شما شهر دادم. سربلند و خلاباد باشید و انتظار رقابت آخرین فینالی این سلسله و بازی مهمترین واقعا موسم ما انتظار می‌شویم و یک جا تماشا خواهیم کرد. البته تلویزیون ورزش به طور مستقیم آن بازی رو نیز منظور شما خواهد گردانید. خیر.